Welcome back with me, Renaldi Gilbert. Balik ulang kita sama gengs my boy. Bagaimana nguni kabar? Semoga nguni baik-baik saja. Jangan lupa cuci tangan, wajib pakai masker kalau mau keluar rumah. Dan di video kali ini orang mencari yang memuaskan ya, yang memuaskan tubuh, roh dan jiwa, saudara-saudara. Orang cari yang satisfying ya, saudara-saudara. Ini buat kaum-kaum rebahan pasti bau nih video-video ini. Dan ini kita mau bau nih seperti biasa karena ini memang kitanya ada hambak ya. Lebih baik orang meriak-riak video yang nggak ada hambak juga, yang cuma mau bikin orang satisfying, puas diri sendiri, memuaskan batin, pikiran, puas mata. Pokoknya my gengs my boy. Dan tidak perlu berlama-lama my gengs my boy, langsung saja orang jam into it. Menenangkan. Ini kayak orang mata puas gitu kan. Kayak ada DP efek-efek satisfying. Apa ini? Ada DP kotoran. Lihatlah ma gengs ma boy. Ada efek-efek kepuasannya. Mangkagi anjing, main norak sekali. Tidak apa-apa, yang penting ada DP efek-efek kepuasan dong anjing. Bikin orang puas mata ya, puas batin ya. Madu. Bersih no Kang kalau pakai DP alat itu. Kayak puas mata gitu. Padahal ini videonya gak jelas dong ini. Memberikan kepuasannya. Press, pokoknya semua orang press, semua barang orang press. Wih, bisa gitu ya? Ini pasir atau apa ini? Laser. Apa ini? Kayak ada efek-efek gimana gitu. Enak untuk ditonton gitu ya. Dia jadi mawar. Mengupas kayu pakai air. Kayu jadi baru kembali. Apa ini? Singa. Lidah singa. Memberikan efek kepuasan. Apa ini? Lidah? Roti? Tidak mungkin roti. Lihatlah, menenangkan. Ini kayak meditasi ya, ma gengs ma boy. Nah kali ini ada orang yang kasih patah tulang ya. Bukan kasih patah tulang, apa kok DP istilah itu? Chiropractic, DP istilah itu chiropractic DP istilah. Rupa sedap sekali, kayaknya enak gitu ya. Oh ya. Coba dong. Relax.
Oh. Oh my god! Oh my god! Oh my god! Oh my god! Berupa sadap sekali no. Ini dengar kok Oh. Let your head drop, Chantal. Sedap sekali. Renyah-renyah gitu bunyinya. Oh. Sedap sekali. Kayak ada efek-efek renyah. Mari dia tertawa no. Berupa sedap sekali. Sedap sekali. Renyah-renyah gimana gitu ya. Breath in and out. And again. That was amazing. That was the base of your skull. That was good. Bikin ako dia patah. And then just relax. Little tiny bit in there. You feel that? Yeah. A little bit. It was pretty Sarap inflamed. Take sekali your breath dah. in. Drop your head all the way over. Lean back more and more. A lot of inflammation in there. Nice. Wih. Just relax for me. Kuat sekali bunyinya. Dia tak tahu berarti sedap. It's so cool. You feel how that releases? Saya fokus ke lain ya. Oh, I think thought's right here. There was definitely a thought. Sedap sekali apa dengarmu? Go like this, elbows together for me. That's it. You're just going to lean back onto me, and then I'm going to give you a little lift up. Okay, that's all it is. Chin up for me now. So good. So good. Fantastic. It's very good. Ding 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 ding. Kuat sekali itu Kita suka dorong bikin begini loh. Di mana tanpa di mana Okay. Dia rupa mau kasih mati nih orang-orang no. Sedap sekali. Di mana dong kok nyana ada yang begini no? Atau ada di mana dong? Respira e fuori l'aria, rilassata. Bunyi pak. Morbido. Più rilassata che poi. Oke. Sedap sekali. Drive that shoulder back. Roll the hips towards me. How was that? Great. Great. One more. Sedap sekali ini sungguh. One more. Wow. Dia bilang wow, berarti sedap. Sedap sekali situ. Aduh. Dokter, Really lower cervical.
Ya mungkin begitu dulu Gengs Boboy, itu kayaknya sangat memuaskan pikiran, batin, jiwa dan raga, dan ternyata memang ini videonya tidak jelas ya. Dan begitu juga mungkin tapi video demi mengisi hari-hari Anda ya Gengs Boboy. Ya, nantikan video-video berikutnya dan tetap stay safe. Dadah.